turi hama rero direct nta kintu bivuze ko bizo kumukira sure nyine ntago mbizega ngiye ndakwizera ibintu bike barandoza abandi bango barakononera umutima baranyononye barakara gakuru urutisha abahungu bose turasa nitungana ndabizi nyine kuko nabo akenshi mu guhemukira baba bavuga ngo abakobwa mumezuka abakobwa mumezuka dogo nawe yafise erega hamwe ngo ndabatahura iyo mufise abademu baba babaje camwibaza bose kariko bameze niko wowe usaje umbona je sa n'umuhemu ariko umeze nese ndakubona ko twibaniye neza n'amabizu yose ari arahana urukundo kwanza rumve kwanza ku mutima by'amabizu kizibo wayimayo nayimize nago nayiruka ubwo nebuzanye utangiye kuzana ibyo ndanakurekura reka abandi yatweze abakobwa batanga ariko iyi sene gutewe ko bakunda kubemberezwa asha nge ndakunda keya umuhungazi gutanga keya na mwimisho nafise ubona gute jenzi ndayitwa ndayiguha cyangwa yigushagerageza uyime tuzafana ko bavuga karisa bon tanje ndi ready kwigo aho igiye mbebagera bayitanga yimerera Wacha ifatuko. Baby. I love you too, babe. Are you ready to be ready? Oh my goodness. Yes. Be my wife. Yes. Yes, very cool. Yes. Yena kitu nayo kuyo kumutima nawe kikure kumutima. I say yes, babe. Hey man, it's jokes. Ibaze waye byanyabyo. Iyo couple abi kandi wasanga uri seri. Hasi muri turi mu kiganiro we. Cyangwa nakuri murabifata. Reality nari kiganiro biri. Nakuri murabifata. Anajyana ko kuri kurabifata. Tubegere turateretana. Tutama ko turaryoshe kumva. Ashaba urazi ariko urazi. Nashaka nabwiye tutoma ngo tutari kumwe sinoba. Ngo sinobaho ntagufise. Sinojya. Urumva ubundi twebwe abakubwa Imana nyine yaraturenganije. Uyumvire twebwe ngo urupfu rwacu ndi mu maka. Naho kurwanira mu maso. Ukavuga ati Jojo ni girlfriend wanjye ariko mbonye umwana afisingiki. Kuyihanganira ne impossible. Uri je ni bizabo. Sure. Aza kwamba ninge forever. Yeah, forever in my heart. Oh, thank you. So, Jindy. Nakumbuye umugore. I'm serious. Namaze kuyanga. How marundi kandi byabaye siri waza kinye filme ko mbona byo. Ariko wabugo wajya abana we. Bade kambabye. Abahungu benshi baza muri film. Atari abantu nyene babigize umwuga. Akeshi baca baraya. Kuko ngaha iwacu turagufitiye kitwa abana. Hari umwana kuri nawe urabukavuga ati byibuze respect. Nanje noza kuraba abandi bana kandi turi kumwe. Uko ndaje. Arigazo. Apana je kumukana gusa yavuye ku mutima. Kamera munene kana imana ntitara. Akaba ari bari. Yewe ko maze kundi yanga nabaze kuyangaja deja. Wari wasaga ibayise. Muri ready. Kare komane byubu soko nuko ragazisha. Nakurikira cya kiganiro ciwawe. Cyo kuri Tarsis of Minister. Wana gikurikira. Cyakini cyane. Nuko nabajya bajya badada batatu we kinatuwe. Bijya bimwe twavuga by'inuze. By'inkwano. Sari bakuzi ba Tarsis of Minister umva twebwe twacubanje kubaha show icyo bita show. Nkuko mubibona yo couple nayo ni too much. Jebyo nabonye ntabwo ndakabate nzobishiramo byume. Okay, ni Jojo tumukunde nindi niga jewe ntazi. Erega banyimye n'ijambo. Sigo turakumva ariko se ni hose kumenga ni byanyabyo we. Mutangure muramutsa abakunzi ba Tarsis of Minister. Hey my family bakunzi ba Tarsis of Minister murameze neza.
turabakunda cyane turi ngaha kubera mwebwe bamwe ba boss wacu be nawe vuga baby turi kintu kimwe kandi ngo mvuze ngo mba namuvugiye mangwa turi babiri batandukanye je nitwa tumukunde Joseline mukamenyere ku izina rya Jojo ivuga nawe hello bakunzi ba Tarsis of Minister turabakunda cyane karibu mu kiganiro cyacu kumwe n'umukunzi wanjye Jojo my queen Jojo wow. nkaba nitwa Diallo mazina benshi bazi kwa izina rya Berayino welcome again Kabema ni hahiye koko hadashise okay aha ni Jojo tumukunde nindi niga ntushobora kuvuga mwambabarira Jojo tumukunde kumenga wagiye muri romantique mana yenda nabikumbuye ariko kwatinga kuko oh my god papa no wumva ibaze bibaye ibyanyabesha mama kuko ugiye mukunze ubugize ikibazo cyo mugabo wanje ubundi uri nyinshi agenda fuwa none ufuwe naje mfuwe cya bibirera ye agenda fuwa sana donc je ndize mushire wanje ndize mushire wanje kwa biri impamvu aba yarampisemo abantu bashakagira icyizere cyo kwitwa girlfriend wiwe icyo cyizere aba yarangiriye ngomba kucyubaha ariko nabimenye umuze ngo je namenye ko umushiranje aciye inyuma je umushiranje akamushamburira ariko umuntu yatumye acinywa niwe twa dufite n'ikibazo no kwambara ni Jojo tumukunda ati aciye inyuma no mushamba cyangwa amushaka ndakubaze Jojo tumukunda ebwo aguciye inyuma wo mubona fo ariko se buriya hari ugufa kukaho kurenza biba bijya kwimu hagati y'abakundana na cyane cyane bakunda gufa burya bakunda kubaka nikunda byo kubera iki bapfubusa ya umva bapfubusa akantu gato akagira kanini Jojo tumukunda nibaze kari inkuru ngenda fuwa pe nibyanyabyo ntabwo nakakubeshya ngiye ku mugabo wanjye ndakuna ucuvunira mu mavi kuko nanjye iyo ngukunze mba nzi ko ngukunze uri wenyene nkaba nzi nyine ko ndi uwawe nawe ugomba kuba uwanjye chindu wapo Eneso Dali nakanumva abakunzi ba Tarsis of Minister yo umunsi ni show ya umunsi ni show ko tubatwibagirwa n'ivyatuzanye ahubwo sidi yari buriya namushobora we ariko umenga mu birimo n'amaso ari maranika reka ibyo nagaribye action murakundanye basi nkatubaza abafana ukuntu babibona muri couple yabitwika nibona gute je kubwanye muri twika aha yabitwika aya ntago yabitwika okay nzi bagire comment batubwire nimuvuga yego nzoca kubera audience ni Jojo tumukunde twaze byinshi bitandukanye mu biganiro twavuganye ariko tugeze ku musore uri ngaha tangura musaba kunzi wa Tarsis of Minister wivuga n'amazina wumva ko mbe uri single cyangwa ntabwo uri single kugeza single bandi kumwe n'umugore gushaka ubona ko yatangiye kungura bakunzi ba Tarsis of Minister bya nini bisanzwe urumva nibyo nashaka kubabariza ya bimeze ukuntu okay reka tuganire ku kintu ubanze ndende ni we ntabwo uri single yes ndi single turiko are you sure are you sure Emmanuel urazi iminota uri muri yambika are you sure I'm sure turi muri filme action nibyo udavuze nibyo okay reka nawe tugaruka yakono cyo gishaka twivuganire ahanini uramuga shaka tuvugane ku kintu bita ndaza kugerageza kukivuga mu Kinyarwanda ko mu Kirundi kiraza kungora ijambo bita gutendeka gutendeka no kuvuga ijambo bita kugira aba ex batatu bane ukaba bafise nuba depose bose mukagendana bivanye en contact basi ya ako kantu mwego mukavuga iki umutego mwebwe nimwogwamo murabye nk'ibyo muri ndi kubona nga cyangwa mu kimwe ese mubonye abantu bikorerwa mwebwe mwifata gute ubajije nde mbajije mwese ko muri babiri tishurira rimwe hatangire databuje umugabo w'urugunye n'urugu natangura kwishura umutwe umutwe kichwa cha nyuma ndio kinaanza kujibia ya hiyo question mutambukanye nganje atafua no muri iyo na mango nabyo gufuha birimo turimo turaganiriza abafana bacu sivyo nta kintu cyo gufuhira gihari we gusa vugisha ukuri ukuvyumva yes it's okay
uko je ndamuzi umukobwa wanje umugore wanje turi kumwe ngaha Jojo onye kwanza ndamuhamagaye mu izina ngaha matamukunda buri kijisho isura yahinduye ategeza ndamuhamagaye my baby my queen ngaho mwishyure Dani ndeka abonye gusa ni telefone je ndavuga ishukuri umugore wanje ntegezwa kukwereka ibintu byanje byose amabanga ntabanga ari hagati y'umugore n'umugabo yacyo ni ikintu gifasha kwanza kubaka impfu ziri urimo urakwepa hariho impfu nyinshi haro nabonye ejo bundi bashahuriye mu hoteli nabibonye impfu nyinshi ziri kuba hagati y'aba ex ubuze gushahura ni kirundira buriya ni kirundi Kinyarwanda ariko kirumvikana basi uye nago ari gufuma baramufashe niwumvise nyine nta kimutahuze neza mu kirundi ngikunda necyo kiraza bo jewe nkizi mu buryo bw'ikinyarwanda nkizi ko gushahura nje ndangana batavuga ukuntu ujya mugabo bamuciye igitsina kiwe kivuge gutyo bamuciye ibitsina byombi je nabonye ibitsina bibiri kuko nabonye agatoya mbona n'akanini nawe ndavuga ati byagize gute narashitse namukamenge mu byabereye ahubwo ntabwo uri mu bujumba ndabizi noneho mbagije numva kumenga harimo akantu kuko hari bitari biri kugenda neza umuntu arajasanga iri kubera mu hoteli abaradodo ibarira nireka guseka ibyo bintu buriya birababaje kuba uri umuntu twese ubuzima bushingiye ku gitsina pe umweka avuze ibyo nende kabo oya tuyage urya ntabwo ni muri babandi nyine ubuzima twese turabizi yuko igitsina cy'umuntu mari tuvugisha ukuri ni ingenzi pe ku mubiri yacu ariko si igitsina kuki kidasangirwa kigateza impfu nka zirya biva ku kinyene usurazi cyatumye biba kuri murabivuga nko wagira ngo urabizi nta wuzi ikintu cyateye biriya bintu mani biriya bintu birateye ubwoba byashawe n'umuye igitsina none urabizi warabibonye ubwo n'urusaku ni ku mihanda nabyo barabara numva ibyo bavuga umva si bise urumva nje no kuvuga amvuze ko mwabantu bakubatse soko ministaka ahantu hakintu mabona mu mwebwe oya rata nabi ko yagiye kure yanje ariko umuntu reka rata nishira abafana sivyo gutendeka ni icyaha kubera yuko abakobwa ntago twese dufise imitima imwe nshaka tuvuga kantu neza bita gutendeka mu kirundi kizima gutendeka nuko gufata kugira abantu bakunzi batatu canke bane mukundana amemta umva nugucamwo umugore wa muntu bose bakakwatakira hamwe nukurya impene uziritse yindi mu kirundi usivyo nugutendeka situbivuga gushi mwavyumvise no kugira umushara arenze umwe babiri batatu umwe hamagara saa sita wundi mwijoro bose bahamagara basheri ari bahani ibintu nk'ivyo rero gutendeka aho bibereye ishyano abakobwa ntago dufise imitima imwe je ndashobora kubimenya ko wamvanze nkavyakira wanashima nkakuramo amaguru nkigira nkakama kanje karenge ndarira gusa yes ndarira gusa kubera yuko namenye yuko umuntu yantendetse canke yamvanze ariko hari hundi navuga ati sha je uri amushenzi dukundane turyamane tugira ibiki nibiki aca cinyuma mpaka nihoye nivyo vyivyo ugasanga arakugiriye nabi ashobora kugira nabi wowe akagira nabi wa mukobwa mugendana hari akobwa benshi bamabapfuye uko canke abahungu benshi ugasanga nk'ubu uri kuraja kudaragwa n'umugabo yifitiye umugore n'aba boss baraho umugore afite imodoka umugore afite umuduga gw'umugabo gwiwe amenye ko bamutwariye umugabo akubonye nimwe baraka kugonga kitwa impanuka utendekana icyaha kibi amukobwa atendekana ibibi n'umuhungu atendekana ibibi cyane ko mbibona noneho Jesse ntendeka akajambo ku bahungu batendeka yarabikunda umuteretse uraparika uko nayo telefone ndayimusigira rindira yuko aronka n'icyo avuga Dani babwira ikintu kibi cyangwa cyiza ko naronka ko cyo no bakwa ntabyo nkora gusa icyo no bantu bahanura byiza no kuba fier n'umugore wawe muntu shika kumaze kugira etat civil ukaja ukiyangaje n'igangajwe nageze ku mugore wanje sinoja ndondera ahandi hantu kundi muko ibindi bintu kundi muko akwera byose bose afise ico kimwe difference nuko ngene umufata ngene agutreta je kwanza deja anreta neza naje neza kumutreta neza kwera ibyo nkeneye ku bandi bakobwa ndabirongo yiwiwe imano no hano tanga ku bandi bahungu ku bandi bagabo nkanje nuko wowe umwanya akuye ku umugore we muntu abagabo bafise defo urumva umugabo nije nakoretse uravuga sheri rindira meze
ariko harimo turi muri abesha cameraman Dani nagomba ko ari tutu nari marabesha sinzi cya je maze gutendeka rero ndumva ko mu nyuma haza kuva mu kintu cyiza ikiganiro gikurikira mu kitege twendereye maze kugutendeka rero twendereye kubera ndaguha amasekre yose wabona ko nta kibazo arewe Dani nuko imeje impanuro conseil no abagabo hanze nuko ikibazo ikintu cyo gutendeka okay wowe rero urafasha umugore urabona ufite umugore mwiza cyane mani kandi muguma mubivuga ngo umugore mwiza mangwa mwabigize ka serious ufite umugore mwiza kandi cyane urabisanga bari mwabigize serious rega ngo umugore birimo biraba bamwatase wabigenza utewe wobyifata muti action cyo ni kibazo gikomeye kabisa je kono ngeno byifatamo umugore atsikunda mukunda cyane kandi no mwihebera umubarira bavuga mu kirundi kosa sikosa kosa no kwisubiramo uwabari umugore usanze bari ko nyene ari yahaye ya bivana urazi gituma kituma no mubabarira sanzwe nzi amakosa yiwanje nakoze hanze maybe yo bashaka kugira iki mukisasa makulipiza kisasi uranahura mgao anajipia vitu aliona video aliona aliona kama na mimi niko napita nje ya ndoo rero je ndiko ndaraba urumva abagabo benshi bafite amakosa donc no kubakobwa nabo arahari mu bisanzwe ntaga abakobwa bavuga ngo umukobwa numwe ariko nagari ivyo abakobwa batandukaniye hajyanye ne tuzi twese ko hubaka oya ntuvuge ngo abakobwa abavuga ngo umukobwa numwe canke umuhungu canke umugabo numwe ariko nagari umwe nibyo hoko numwe kubera bose bitwa abagabo ariko iyo bageze hajya nyene hubaka usanga batandukanye aho bibera urakoze nukuvuga umuhungu arashobora kuva ngaha numva ngo abakobwa muri Tanzania barakaze sana sinzi nimba ari byo cyangwa atari byo je sindi umugabo akagenda akaja nko hanze agiye hanze agahura n'umukobwa urenze fiancé wiwe ndandi kunyumva kave muri telefone ndakumva neza kandi agahura n'umukobwa arenze fiancé wiwe noneho wewe umutima na hazota agasubira mu rugo uzoguma kwa mukobwa yamuryohereje ikibi cyabo ntibazi yamuryohereje ndakunda kuvugisha ukuri mwana yes nkunda kuvugisha ukuri ntago ari butahabwira umusheri wati burya jewe hari yanye narubuye akara abakobwa bahari yameze uko donc cyaci ntabona ko ujya muntu afise umugore wadafise cyangwa sheri wadafise amubwire nawe acike ubaka bari kumugaya mugabo umvise wabyumvise uyo rusambura mu bambe yasa ndaguheba bate na kabiri ntago ari kumugaya rusenye rusambura utarashingwa mbase ntago ari kumugaya ahubwo mu rukundo mu rugo mutezwa kwigishanya kuko umugabo agira ibintu akunda akavuga ati byo nkundu ngirire bijya ngirire nabijya kuko nago twirengagije ko hari abagabo baca inyuma abagore babo bikitwa ngo baciye inyuma kandi batigeze basambara n'umuntu bagendana abo bantu babaho bafise uburyo babikora makumva biramushimishije ariko ntashobora kugenda abwira iki mbwira no guca inyuma amasisamba ni wundi mukobwa uwo ninjye baranyibutse ninde itaba muvugane mabuja sindaheza mabuja uzingafise mabu agwembanga imbangaisha waraza ukuntu batinyitse imana yanje uri kumva rero noneho ntabwire umugore avuga ati je burya bino bintu ndabikunda yungirira ibi biranezera nicyo kimwe n'abakobwa ni ku mpande zose niko navuga hariho tubanga twishi iyo wagiye kubaka wararyamanye n'umuhungu arenze umwe ubuzi abahungu batandukanye kandi abahungu bose mwahuye nabo bitwa abahungu ariko nagara abahungu kumwe Dani ko nyine ubarenze hariho umuntu abarenze bya binzira kugirira wa muntu atumucinye umugabo wawe utari butinye kuzubwira umugabo wati ni kuri je bino bintu ndabikunda aba professeur muze mwigije oya we reka bwawe ndasanze nje byose nari kubwiriye neza ikintu kirimo kiratwica ntago turatinyana ntago hariho kuvuga kuyaga mu muryango ntago harimo ibintu byo kuyaga uvuga ati umugore wanje je ndakunda ibi ndakunda ngirira ibi ushaka ko aramutwaye nta byazi
bagabo mwumve badamu mwumve nta burara bwinshi yaciyemo nawe ugiye guhura n'ikimara kimaze gifise uburambe mu kazi azi ibintu byinshi umugore wawe nawe ni umwana watoye kuziko afite indero yo kuziko uko biri kose ntago bagiye barusanga mu gitanda bameze kumwe rero nutaze wa mwana umuforomo mubwira ati umugore yubakuku sheri byungirira ibijyo nkoraha birange birugizuko ubu uri kuri samburira ugashaka kwama hanze kwa yamara yawabonye kandi n'ukuri kwimana nta kintu special afise umugore atoshobora mwumva mutaturenga ariko bereke abagore bato imbere kuja mu rugo batoja kwanza kuvyiga ego ega ubu aba ikibazo carakemutse umva abagore hariho abavyiga ariko umugabo yasambanye umusambanyi rukukura araryoshe aragoye kugira ngo muhaze hariho abahungu basambana mona Amerika mbivuge bino bintu neza niho muza kuvyumva yo mikoro yanje hariho abahungu basambana agahera renda ari karajya abana babandi igiskandandi ugasanga azi abakobwa barenga nka batanu mu ndwi imwe ntibiberera ari wa muhungu wakunda kujya hanze usanga araza abanyarwanda aza abaganda aza abatanzania none gashaba nakubaho wowe uri umukobwa aho wize cyangwa nyoko arakwigishije cyangwa barakwigishije uko bashoboye kugira ngo uje kubaka ushobore gushimisha umugabo wawe bazokwigisha imico y'abarundi n'iy'abanyarwanda n'iy'abaganda n'iy'abakenya ni impossible ntago bikunda buri muntu wose yigisha akagira hageze rero mugabo wowe uryoherwa na bijya bintu byo hanze ganiriza umugore mubwira ati shiri kanura hari hanze bagira uko ikinkuru Jeniki umugore akubajije ivyo bintu wizi gute wabimenye gute numva cyabindi ngorane mu rugo abakunzi ba Taresis Minister jewe ijambo ry'umuhungu ndumva nashaka no kuryumva hano hari mabuja arabivuga neza cyane abajya kwishuri baje kwishuri ariko no mu buyenzi barigisha bajya bita basomo ya Maje ndavyumva uko nyene. Nta bantu bo buyenzi se basi. Mu buyenzi abishiri yigisha ibyo bintu we bikabikurana kubivuga kandi nawe uri hafi mu buyenzi. Je ndazi umugore wanje ndamuzi ngena fuwa. Umva uyu mukobwa arafuha. Uburyo nawe ibyawe ise. Reka nkubwire. Mu buyenzi barigisha. Nta nubwo bikuye yuko wanashima abana birirwa bariga bijya bintu nabo nyine bacibwa inyuma. Ngo nukubera ko bazi ibintu ariko nukuri ko Imana haka umugabo yo guca inyuma kubera kuri kiduna nta kintu ndabivuga uko yofuma guca inyuma kubera ingeso then hari umugabo ashobora kugenda gasambana mugabo akavuga ati ashamwana bose twagendanye mu mugore wanje respect akabazi yuko ubigosha ubizi ndimo ndavuga nago akabazi yuko ubizi ariko ntibinamubuze kuguca inyuma ngo yiyumvire kandi kuja kubikora hanze bagore tugomba gukanura tugaca ubwenge umugabo wawe n'impane Imana yaguhaye wemere gukora buri kintu cyose wifuza ku mubiri wiwe yes ku mubiri wiwe urebe gukora bushaka hose uremeye kumubwira icyo ushaka kagukorera cyose kuko nuwawe nawe uruwiwe nubwira umugabo ati nkeneye kunkorera icyo akanda kujana mu bintu byo hirya no hino zari veni wabikuye he usigaye uri maraya nawe amatelefone abahenda uri gurara amapone ibiki uwo mugabo badakeneye kubaka mugabo tega ugutwi umugore wawe iyo ngeze kuvuga bino bintu numva ndishiyeri nabyo kubera nibyo birahari tega ugutwi umugore wawe umugore nawe tega ugutwi umugabo wawe ariko bavuga ngo ni ibintu byatari ngo nari ikiryo nkabyo niyo mpamvu uri kuvuga kuri fieri kuri Kuiki ibiki uryoha nese ibintu bivyara abana nkane uya brema ibintu raba twese ko tungana uko twese bamawacu babanje gukora akazi kugira ngo tuvuke bakoze akazi rero byubaho umva dani tega kwigisha niho ruzingiye haje urugo niho ruzingiye dutegerezwe kwiga cyane kugira ngo tumenye twinshi Okay. Bakunzi ba Taresis Minister twege aronse umugore azi ibintu n'ibindi kabisa. Bakunzi ba Taresis Minister twebwe turafasha turavuga hama mwebwe tura muri comment tesibye tuvuga kuko nibyo cyane byari kwiye ese babikenewe hari ikintu namye mvuga kandi cyambabaje jewe nakuze bambwira ngo umwana aca mu mukondo mama mbwira mukondo ye sisi hacha yewe nabajije mama sindamubeshe iki kiganiro kiraba naho byoshika akakiraba nuko byagenze arambwira ngo umwana aca mu mukondo sibyo si ca ndakira ndahora ndigira bureka nasanze je mbere hari byo bambisha maze gukura
mbona ko bambeshe ibyiza no kubwiza ukuri abana bacu twabwira umwongo uhuma n'udahuma hama twebwe bacu kana ahubwo ni koko gahe na sheri wawe reka nkubwire aba mama benshi turiko turica abana bacu motife ngo no kubashira kisoni ujya mwana wakakuganiriza n'umugore nkawe uri muranyumva niba uri mukobwa warabyaye ukarabuka ukabona n'umukobwa n'umugore nkawe gusa ugira igihe cyo kubimubwirira mu nyina amaze guca kenge mutware mu cumba utangure bukebuke uzuramwigisha utuntu n'utundi kuko uzoreka kubimubwira ahure n'igisaza nka Dani kimubwira uko utari ahubwo nabona jewe nico nokora bane mbapana ku mwana wanje umukobwa ahubwo nabona byanse aho kugira ibyo kuvuga neza dotari aho nabagiye kudekona gusa icyo noshaka kuvuga ni iki tureke guca ku ruhande no kuyagisha abantu biwacu nimba ari umumama ikibazo mu gitanda cagoranye ni muyage mugize ukuri ariko marabazi ko nibabaje umugabo mukagenda ahantu umugabo wawe n'uwawe ntagari uwo wibye wemerewe kumukoresha uko ubishaka mu gihe mugaye icyumba muri mu cyumba muraba ariko bikarangira mugiye mu cyumba akagenda ukimwifuza cyangwa ukagenda kikwifuza kandi ibyo kuguha kugira ngo ufungure wumve ko utoshejwe yarabifise motife ngo batinye kumubwira jenzo kubariro ariko ngo hari n'abadamu mugorana cyane gute nagorana gute mugorana ugasanga ntibabisho nibashiramo shoyi ugasanga nawe umwanya mumenga muri abasoda nta nubwo uri kuvuga kubakarabate budano sinohagugaca wigira ukabipa gusa barakubika ikosa uzokora nuko uzobona ko ari umusoda ntubimuganirize washobora no kuba ari umusoda nko kubivuga atanabizi iyo bimubwiye akabirenga ukamubwira icyambere ati madame je nkundiki ndefo madame je nkundiki ikintu ndagikunda nta kigukore barakimubwira uzibagize gada ni ikibazo cyawe nagitahuye ni kimwe ucuvuga ajya abakobwa umumenyereje show ya mbere umare minota 15 iya kabiri 40 isaha iga show ya mbere mazi minota 3 amatwi arakwihoza iya kabiri umwangiye itabigenda gute si icya kibazo gisubiye kandi umukobwa akabona umugabo n'umusore ntamubwira ikintu nakimwe bakunzi ba Taresi ni habikiyago byose birakunda okay kuko mubona ku mazina jewe yari niyo nkuru Dani aba nabo murabona nabatumire kandi bazokoma bari ngaha ndashaka iki kiganiro tuze kwamwe kwakivuze ko kubera ko hamwe bibera aho bibera hari ibibazo niho hari n'injyane mu muryango natuma iterambere dashika ku mu muryango idashika hana hariya usanga abana baraba mayibobo uraje ufise umugabo atakuryohereza cyangwa umugore atakuryohereza arayo wokwera ubundi bw'ibindi rega uno n'ubundi munezero uri hehe nanje ndimo sindakuryohereza uri muri jewe ndabakunda nk'ibisanzwe ari niyo nkuru Dani hanaho ndarumenga ntanica niyo hey guys bakunzi ba Taresi Hope Minister ariko ndabakunda cyane so mumbare sigaye nkunda kuvuga cyane kubera ko iyo ndiko ndavuga ibintu nzi canke ibyo ndabafiri yabyo ni ukuvuga icyo kiganiro cyo kuvuga nyene aho bibera twese turakuze umwana ari mazi ihangana ariko nawe n'umwana yimirije gukora akaba umuntu mukuru tujye tuvugisha ukuri niyo mpamvu nzabaha nimero yanje mukaza nasanga inbox tukayaga kubyerekeye ubuzima yego kubyerekeye ubuzima ndabakunda cyane y'abana ndabashikene kuba